školuje u Sloveniji. Ima li toga? Da li bi Labu svoju decu poslao tamo? Ne verujem. Niti Bačiću ne verujem, znam da ne verujem. Slanje profesora. Šta bi ti profesori tražili u Sloveniji? Istraživača, šta bi istraživali? Studenti i stručnjaci za obrazovanje da idu u Sloveniju. Zbog čega? Uzajamne posete pisaca. Čemu to služi? Je li Slovenija ikad imala jednog ozbiljnog pisca? Je li ikada jedno ozbiljno književno delo napisano na slovenačkom jeziku? Ja vas molim da ne vređate druge narode i njihovu kulturu. Ovo se snima, nemojte. Nema ovdje ureda. Pa niste vi nadležni da kažete da li na zemlji ima ureda, nema ružnih izraza, nema. Ajde. A ja kao stručnjak za književnost, gospodine Mitrović, to mogu. Ma vi ste za sve stručnjak, ali ne znate, ja sam veliki ljubitelj Meše Selimovića, na primjer. A vi ste njegov književni junak, je li tako? Nije. U romanu Krug, tako da ne, vi ste jedan njegovih junaka. Vidite da sam stručan za književnost, za sve grane. Ili slikara, muzičara i drugih umetnika. Koji su to umetnici? Razmjena i distribucija filmova. Ko to u Srbiji želi da gleda slovenačke filmove? Ima li toga? Galilović? Nema. Ne verujem da ima. Ili da čita knjige. Gledao sam slovenačke štandove ranije na sajmu knjiga u Beogradu, uvek pusti, žasni, tamo iznose viski, iznose razne drakonije, ne bi li nekoga privukli, niko živ ne zalazi tamo. Niko živ. Niko živ u Srbiji i Crnoj Gori ne pokazuje interes za slovenačke knjige. Časopise i druge publikacije. Apsolutno se niko živ za to ne interesuje. Podsticanje saradnje u oblasti muzike i pozorišta. Pa vi niste u stanju ni našim glumcima u Narodnom pozorištu redovne i iole pristojne plate da obezbedite, a sad ćete ih slati na turneju po Sloveniji. Zato nije tragikomično. Podsticanje, objavljivanja i prevođenja umetničkih, književnih i naučnih radova. Prvo, njih ne interesuje da se nešto prevede sa srpskog, pošto svi znaju srpski, taj slovenački je neki iskvareni srpski jezik na kraju krajeva, a to nije bitno. A šta to mi imamo da prevodimo sa slovenačkog na srpski? Ajde kažete, dajte argumentovajte ovo. Nemojte pro forme na dve strane obrazloženje, nego dajte nam argumente, navedite spisak knjiga koje bi se prevodile. Pa mi koji se razumijemo u knjige da vam damo poneku primjedbu. Ima nas, znate, u politici koji čitamo knjige. Što bi ja želeo i Labusu koji je davno prestao, ili Živković koji nikad nije čitao. Najte, gospodin Cercin, molim vas. Dalje, koja je to saradnja između univerziteta i Akademija nauka i umetnosti? Koju to saradnju Srpska akademija nauka i umetnosti može ostvariti sa Slovenačkom akademijom nauka i umetnosti? Po kom pitanju? Po kom pitanju? Možda u istorijskim istraživanjima. Kako kad Slovenci nemaju istoriju? Njima je kralj Aleksandar formirao akademiju. Molim vas, gospodin Cercin, nemojte vređati drugoga. Uopšte nikog ne vređa. Vređate, cijeli narod vređate. Ovde ništa uvredljivo nema. Majke, nemojte. Ko ima interes u Srbiji da izučava slovenački jezik? Ko? Vi svoju decu onda što ne postavljate da učaju slovenački. Moja deca bi pobegla od kuće kad im rekao da moraju da uče slovenački jezik. Koje su to onda nadležne institucije koje će razmenjivati informacije, dokumentaciju, priznavati svedočanstva i diplome i tako dalje? To i može svedočanstva i diplome, zašto ne bismo priznali ako je neko od Srba zatečen da živi u Sloveniji, pa tamo završio neku školu, ali zato nije potrebno međunarodni ugovor. To mogu da rade naša nadležna ministarstva u sklopu njihovih redovnih delatnosti. Tako da ovaj sporazum zapravo ništa ne vredi, ništa ne zna. Ja prvo ne znam kakvu je to geografiju gospodin Mićunović učio po kojoj je Slovenija susedna zemlja. Čak kad povratimo sve zapadne srpske granice do Karlobaga, opet nam Slovenija neće biti susedna zemlja. Možda će biti Mađarska, možda Austrija, možda Nemačka, možda Italija, a Slovenija sigurno ne. Kad neko kaže istinu,
Ja o Sloveniji i Slovencima govorim samo istinu. Ja nijedan ružan izraz nisam potrebio, nego samo činjenice. Što se tiče slovenačke... Govorite 5 minuta, 3 minuta imate da... Koliko je bilo? Evo jedna rečenica još. Znam vas, vi ste vrlo tolerantan čovjek. Što se tiče slovenačke književnosti, soneta Čeliškara, Miška Kanjesta i ostali, pa kakva je to književnost? To su nas na silu terali da čitamo. Nismo mogli u školi da proučavamo Jovana Dučića, jer su nam podmetali tu slovenačku kvazi književnost. Slovenačka književnost je slavljena u Srbiji onda kad je Jovan Dučić bio zabranjivan.